Seperti Carabao Pocket Beer dan Molerite. Luau dan Ulianti Peningko Kosonet Teisapeu Urut Matau Lukai yang Waita Kodan Tonpei dan Guyokpur Kosuan Tikariau and Legislature Teisapeu Ranwat Niat September 12 Karan Kaunor Yakitrisak Tayo Ranwat Liaran Kayu and Guyokpur Kosuan Tikariau Kailan Kagan Katlamotain and then Patuana Sarge and Kalwata to 1 Crore Senior Pastor Nolensler Charlie Pagkakulian Tribe or Joe. Dan perkita chorus and patoto kala pa po katak kadkita sa nakat patoto Mon patola Mon sapuko iso nanalak Patutian ban kubur ang kalaruwat insan kabayot Kagatin law-law kubur laputi may mayang niya bayan kakpatol o tata Kalangan labalaban sa Matkot Buat Count Jesus Christ Wegi ang sa umaw Kasan dumaw Maintainer Kasaneti Maita And ginkat Buhaitan Yewe Wansaw Ewe wasan intuan Maintainer Kapintas Prakatin masan Donggit Mansang Kabaywat Nan Paywat Ninduan sa Walmar kasandikan Maintainer Kapin Moitang kasaneti po Siyaw ka na kasambalwat and kakuyawi Wasaksit Maintainer Mapilkatin kasaneti O katikika na Jowe ka San saler sa Walmar Nan margikan Maintainer Katin Bilirailta Wairailan bil Wiyabalpan Bidara Katier patoyer wasakset Tatang Irail kan Maintainer Katin Bilata Ang kakasampal En kakapapali balian ko sunnet Ang uwi Naing sam Mon tataka ban kaula Asimen pagil lupe Manamanan ngayon sarawi En kakatki Mwale di malwat Bahasane Sapalmar lapalapakan Pilbasana manaman kit me katoyer ban kubur Ko kuburamian boy taret ranwat Kuburamian boy taret lakap Ko kasandikan me ban boy taranwat En kak kasaleta Sapalmar limbak kalangan Me ban bahasane Manaman kit Ko kuburamian boy ta wasakaros Ansok Yang kapayata kit koros ranwat Agisang Sangkan may bahan kasalungi antara Makituan tatak kay Akot kito sa Walmar kapay Kuen kak siyang O kalwa may bahan Sa karataralap Ipatuan bata At nan margikan Irailkan Benir katin pilata Kuen kak kuya Awalban kusunde Sakasakarki Kaki Nilang-lang kapay at kaon At siyaon kamor kamu Jesus Christ kapay Kalangan Puan Parut Dan pada Ketlah Patulangan sa Matay Wiyakpur Itaan ko na sa Hitler Senator Abram, May Senator Hippolyte Jr., Senator Sagartui, Senator Ricky Carr, Senator Spencer A.F. Carr, Senator Wilson H. Edmund,
Senator Billy Edwards, Senator Stevie Gay Edwin, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Senatora, Senator Denny L. Laben, Amen. Senator Edgar W. Licanet, Senator Tendi Tesuo Louis, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Bigel, Padaman main clerk. Senator Erilyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Knapp, Padaman kubur main. Senator Nelson A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Amen. Senator Mitarai Simna, Amen. Senator Francisco Simram, Amen. Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. Chancellor Magtail, Tungalan ko koro Magtail ka katlan nan sa Magtail uyak pur. Mona tail ban katla rakadin kubura bo o ran mangi me Senator Joab o Senator Ludwig excuse nan uyak puran ranwat. Pwede tayo sabul man ke korum tayo ka katla nan sabul man tayo uyak pur. Padroan katla pwede kala pa ko isyo ko yang kat. Haria mo na tayo pan katla inka kulian tayo tiyo uya sabul man tayo sakaratan kapeng sakaran Mexico kapeng lap ang kuburan anilap sakaran kaiponi o wawlap ang kuburan araksoko kala pa ko melal wawlap ang kuburan wasalapalap monshap sukselang nan markian kiti wasalapalap nan butak putiniap nan markin showcase wasalapalap paywailang nan markin sapwabek wawlap ang kuburan isyoko isyonan kanin matalanim mayangkat o isyonan kan ko wawan ko sa bulimar likant ko nanalag kiti nang kaniyay o lapalapakan ang palian tiyak. Wawan ki lapalapakan ang palian national government, state or local government. Wawan ki kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Francisco Ioannis, wawan ki siyong kopong lapalap, Honorable Nelson Joseph, yang amoy siyong kopong kan Koros. Wawan ki Melel, Senator Kan, yang ay Senator Kan, Vice Speaker, Floor Leader, o Honorable Senator Kan, lang-ilang Samoro, o Loiso, Sariso, o lang-ilang kasampal kan Koros ng Chamber Wood. Heitingal wow o meon Pohnpei Koros. Melel, ipiliman wawan ki Iray local chiefs kan siyang municipal government and Pohnpei, wawan ki Speaker and local government kan Koros, o meon Pohnpei Koros, mayang Patrapan kupurangot. O men Pohnpei Koros me paypayan radio pon kalapot pon tagapaypay kan o nanway kan maslikan Pohnpei. Mon siya ko isyo ko roket na sa bulmatrail uya kupur o men pagka trail Koros yan neo panapan kupur o patrolang na sa bulmatrail uya kupur. Kan ka kalway trail nan uya kupur wat iban po na siya floor leader Apram. Kalangan mang Mr. Speaker, mga puyan kag yang marang sakasakarapan kubur. Ay sungal sakaratan kay po ni Wow. Melel kay po ni pon reaksyon sa ukselang ng marginuin kici. Kay po ni pon reaksyonan sa kiniap ng marginuin sukas. Kay po ni pon reaksyon paywoy lang ng margin sa buwabag. Wala pang pronisnan kan nanalag. Isungol wan kun kam speaker, vice speaker, wan kun melel honorable senator kan. Ipilmen chungol ku wawong real kan me pajang chel, mesing ranwut nan kalari melel local
Chief Executive kan Speaker Council urai labelap kan me pachang child me sing ranwot ejungol sekretan ran mau pun peyu melel rail kan me yang child nan men kapese mang speaker when ban kayu konang yan kak melel pata ulyanti legislature watch upagita jalan kak waun ki kasamo melel kalabakan korus me bajuan sakaraktar me yang ketian ranwat ele yang retan sibenan ranwat enon waun o sanamau I mean bajuan pagita jalan wau ket kiang rail eu lebon Speaker mai bil kolgoloche kangkupura essential me Israel local chief executive ke yang pachang child oi bel maniai suoche bagitak child ke kiang pajuan yang rail eu kasamun logolop krusia me yang pachang child lan kalari nakoran Ahmed mang speaker ai ban pajuan payak met o kapro ang kamu pajuan nan amujungal bukuan ai sukset kalangan speaker Kalangan floor leader, weki kalabaw o kat iman bonase Israel senator ka mamia metungalin ke privilege kumau. Speaker, Kamu by speaker. point of privilege, Speaker. Di padon kami lele memia ansawa main poeki ansawa mayang. Akom kubura yang kakuya point of privilege would me mom riau. Nan ansawat na mo ito, my speaker. Akom kubura poyan kak uya ikungal sakar masigwao. Kay bani bahan kuburan wasala bala perekson sogsalang nan markian wan kiti. Kay bani bahan kuburan wasala bala perekson nan kutak pikiniap nan markian sagas. Kay bani bahan kuburan erekson wasala bala paywilang nan markian wan sababuk. Sakaratan wala bahan kuburan isunan kenen wan matalanim puligawaw kan kuburan na analang kiti. Ay tungalwaw ang kamu mang speaker kambo ko pa honorable senator Scott. Mang speaker kam kubra. Kuyan kak monay pa patawan state ay tungar privilege sa may ki irayo makasambalan sansal ng kalan nan tatawarangot kam kubra kuyan kak. Kuya speaker masodo kubur kalangan ng kililinwat isudaban pato wasaksit. Ayan kakutan po na sa Israel men kutibay. O pinlabalab ko isang kolonia taon pwede kahit yan ay patuan ko po isang kolonia. Apo yewa sa iwe totoo ko alalam no ran koros. Pero kom ko bro, iban tab kita o pagi en kapataba na momot kasambalwat en kapasamo the honorable Emerson Abraham no yalukan malaban wen kitri. Mapatang mensang kapon ranwat. The Honorable Mayor Pisa, Mayor yang Patrang Ketail, Bill Waunaki, Paraton, Liaman Patokati Patapat Ponte, Ichapin, Speaker and Local Council kan Uya Penakapman, Speaker Nakasana. Patang mo, iman momoto dan kakasamo, Chairman in ESA nan isokonatian wing kiti Honorable Armstrong Damustan. Ipilman sa langgak to na sa amanol kasambalan tonpay ye speaker and manintiyan sa bonwen matalanin speaker palit. Kapatayang mo kasamo tonway karos. Melel commissioner in PTA na yang katang may sangal ranot. O iman toki mak cekak patuan ang rail ulubulok arjang patuan speaker ong nan point of privilege essential me ansaw me chairman in finance so dapat bonbay vice speaker automatic te uya bukon acting chairman in finance arinan sa polmatalmen te at sapalim o atal tungalmen kaway rules of procedure essential maranwat
First day and regular session would pergi session would tokalang budget and parent to talk riyokit riyak limaw. Report and to talk standing on the report dan pan patok nan kalender. Absang ni uyapan to talk palang-langkan speaker kamti to talk. O ansaw yung utang report pan lelo. Yung makasampal may report would pantig speaker kayo essential may sector sa ginto Sunday, uyapan kawit kan. Makareta, tatokwa po yung sektor, tatokong kanban rason mau, kanban kamarain, palinan kanban treasury, o palitegan mabanyang tatongki. Moni kan mapatoto bani non miniminsalatak. Lel magtira kasambal yung moni project o songkan. Irawat, ikamela macamko, nak na kayo sa kaya tatok with patularo o ansawat chairman sa balian ng sabo uyapan tatok kaketaula awi batuan kamele man speaker mereputu dan pampita itlong abo yung kasantian bilmen kawai tota lakap kumatan kosanet maitan CBA aban automatic patunan kalanda aruman speaker isakarata wat men kaksan salang mamutuat men kami ti uyawan kangkoros wanitawan kawit, men kawit wo, siyang nit, uyapan totoo ka, sa kakim sakla, iman pakita, o sakara, kami yung umutwat, kawit yung rules of procedure wo, nagis kapantalaw pa yan, kawit teacher, pagyo ka sa napan budget. Piliw ka sa balin budget what man speaker, ekonon santi. San, pagyo, yay budget what, mabang kalwa, totoo kan, budget sangmet patola lel sambar yesak tahan kamu kedin yung minimin salatak kapatayong tuatokan magkain in kacino patuan rekatat monte anu wow may patuan sakar kita metualian chairman in finance campaign finance so sakari kamu umumutwat melel way pokon begitu bisa untuk tahu ang way pokon ng monte kalangan man speaker Kailangan Vice Speaker, kapag report ng NIL, Point of privilege. Essential, onituan Essential, report ng tarabupan patrolong lakap tepali. Kailangan Vice Speaker. Pasulaat sa Vice Speaker, ay man po na si Senator R2, kanana pa sa quest. Kailangan ng kubrong, Mr. Speaker. Kay Chungal sa karatan, kay Bonibang, kubrong wa sa labalap, sa ukselang non-market and wen kuchi. Kay Chungal sa karatan, kay Bonibang, kubrong wa sa labalap, nang pucak paganyap non-market and wen. So guys, kay Chungal sa karatan, kay Bonibang, kubrong payway lang non-market sa buwapik. Kay Chungal sa karatan, wow, pang kubrong isa naan ganan, waisun matalanim, waon gananalak, melel, waon kun kami Mr. Speaker, Vice Speaker, floor, yung honorable members kan karo, so ibilmen waon ki railakan me, pachayang, yang pachopaan kubur, Mr. Speaker. Mr. Speaker po yan kak, anso mao, uliyanti delegation is okay, so melel kayo, yan kak KPSM, ong malwat, pang kubur, kachtiwach me, nam puchak paganiyap, for the record, ebiluya member in legislature na iyo. Ragjail kachkiyang nam puchak kayo labalaan labulapan. Mabil pa siyang Israel, mong sabo ko, iso ko, ye Chief Magistrate in Winsokes, Honorable Mr. Stanley Ernest, Sansal, dahil kachkiyang kayo labulapan. O mabil pa siyang ye sabulim seriso kandikirin Sokes, Sansal me abiliyang tajotaan ko puro dahil kachkiyang labalaan labulapan. Ayimat, Mr. Speaker. Kailangan Senator R2, Machalar, Tamawar, Senator R2, may other point of privilege? Speaker. Kami, Senator Edwin. Kailangan Speaker, muna iban batuan tolay bilmen patrang sakartaan. Kay baniyo wala pang puran kala po konpong kayo. Melel, wan kay wasalabalap sok siya lang. Namar kong wain kiti. Wan kay sakartaan kay baniyo wala pang puran nan butrak tukaniyak namar kong wain.
So guys, kay puni wala pang gubran. Kay lang na markin sa puwapik. Waun kay sunan kanin metalani na nalak. Waun kin gamay speaker, vice floor, honorable member kan. Melel honorable member in local municipal government kan may ang batrang trial mingsang ranet. Wagi essential mau me. Kay lang yang batrang trial lo KPS miyayer. Ay men patawan Wulianti melel pay lang. O tuan wain sa buwapik ko wiyat kaping pang buran melel option speaker lukaban pay lang agakyang patrang katian the momotin legislature ran kayo karyapakin uya kupur kosonti mamia iman uliat kaping kasam na pil uyang payway lang ay mewat may men patawan ulian kiti payway lang o patawan kalang promo. Senator Edwin. Masalar, point of privilege. Kami, point of privilege. Senator Perez. Kami, Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, muna iban yang patuloy tungalingin pan yang lemar niyak na 10 paswut. Kayo man batuan tiyang tungal sagratan kaping uwaw pan kubran samaral gur labalap. Pagkirahan mo awan siya mo mapingi katun kuburagi kalaba ko pilgitalgan me patuban kuburay ranwad. Onsa pa ko iso ko ibaron pagi mahalalin pugigan kipaye muna iban yang batuan sagrata. Pagi tungal sagrata enggak salitek umay iban patuan siruak wasakan na kuburmawan kuburaya. Iban patreng railgan me tianger kayu iman bil aduan pagi memotuat enggak bil bonus iso usapul megan me senan kenwe matelnim me bil yang katto buegeluk tabatoto ong sab matail biagburun ranwat patreng iso ko ye speaker and when matelnim Urail mege mishrak padawan lang te mararail ben badon baga magtaiga por second rail pilew lapala lapolop Patreng met Mr. Speaker I men badawan bil wolyang tail diya ada itungal kapengong UCCP of Melel one baron me yang getail or yang getail sab matail ta itungal yakuburun ranwat ni law one baron Charlie kalangan kamu one baron Charlie main ikamel me imagain kasambal wegila say charwat kolokolate machin buksharaw machani rabak mach win court o apong a song tigan chorus an ban ketkin mo kalangan kamu iman bagetail pil padwane ulapolop Imat kalangan kamu Mr. Speaker Senator Perez, kalangan Miyate point of privilege ang Senator Tegan. Masalara iban po na sa floor leader. Kumuyan kalway tail. Floor leader. Kalangan speaker men pajuan nuaw pagik challenge kak pajuan mo surog dipan item ng payo. Karyaman. Chansal makamagit miya uyar o karyaman pa miya karatak tayo iban hitak tiyang po ng payo o iban po na sa chief clerk. Mr. Speaker, item kabayo appointment of special committee to inform the governor that the legislature is ready to transact business. Chansal me nembe payo ye anson speaker ni tiata member Siliman puenkak patrola ren kabina oran kak KPC yang kabina
legislature kaisa keu patroyangan nan uya kupur kosanti karyau and legislature wat. Eri pegiatar patroyer pon item wat a speaker pan ulianti legislature kaisa keu o itiata Senator Silliman. Committee Silliman pan Senator Carl, Vice Speaker Michael o Senator Artui. Irail ko meban William Traiti o patrola ran kabina por pakair ko magtrail katiyangan ang Kuya Kupur Karyao and Kosantin legislature. O iban patrowan Nanirail may tita Silimanet, Vice Speaker Michael, mabang Chairman and Committee, Special Committee what. Himen paya kan siya what, o may tiyang Irail, may Speaker iti yata ka o mamiya kalalapag, ansyo, and may ang right. Speaker Chuto Kalalapak, ayat kom kubro ay tungal sakar sapal. Iman pagi kamtiyan Silimanan kak patupan na murin ta session mo. Upagi kamiyan kak maitang kamtiyan tatak lelakap. Akampil kati kambil kataman me niesil September isake walitayo. Ansawan kakita. Chansal Masyota kalalabag sang Senator Artui o Carl ay meban uyawi. Chancellor Makamitin Siliman, may patrawan tar, Vice Speaker Michael, Chairman, Senator Artui, Member, o Senator Carl, Member. Trial pan, katla mo trial, o Chancellor, may tuwan tamas Chancellor sang Vice Speaker, may tali, trial pan, katiyang, nan, katrapan pen, syaktrempe, syakeo, teranin mo'y mao. Rutan magtrail pan Komal Ranwood, Ivan Kawait, trail pan Komal Ranwood, o Sapal pen and Niapang. Chansal me Uya Kupur, Kosantuwad, Ray Ran, Wanashak. Trailan Kagan Katla the patrola mo trail, Ivan Pona sa floor leader, man Kalwag Traitiang, Iratoror, the Mia Kosanti Toror. Kalangan Speaker, ay chukal siguro ng mga sapal. Mon iban pasawan yata kamagit kamagubura for the record ang kaksansal me sa machail Japanan sumbung September ran silisak. Kaya po kamet mga Speaker men pasawan pagik chailan kak. Patsutiyang paning rachoro. Karyaman. Speaker. Iban po na siya kamagit mamiya. Amo na ibang po na siya kamagit ang mga kupurin po na siya Senator Perez. Kalam, Mr. Speaker. And gag sansan nan sa Matay Journal. Induan ukutagran rule nagatail atap nan legislature kaisa keu kitail kasorela uya kuburon nan mei o uya kuburwat rei gran silisak o kabatayang uya kuburon nan September o sabmatay taday tungal uya kuburwat ta meeting in September para rei gran wanaisak and gag kabungala taman year kalangan Mr. Speaker. Kalangan ni Patrawan sabi matay uya kuburwat pan rei gran wanaisak. Child pan katla mo child pan po na siya kamagito child nitak tiyang pandempe Asiak issue iratoror child patpatoyer ko ng Asiak pamutlo lito. Kalangan Speaker, lumaw men pasawan segar kalabago o pagkita. Chailan kak kuyak wasyat, maitang kamitian kak tutok o pasupena nintuan kawit kan masyan saler nawu niapang nawu kuat pekerjaman. Karyaman. Diyan siya lang
kamagit mabie trail ban komal tisang uyakupur o sapal panet niapa paros mautung kamagito masani yei uang masani show kamagit paitar trail komal tisang uyakupur